Ngapte sobai piki parlok kibisana ban page ya ke video ha ke channel. Kmen forward ka Cincinnati Brandon Basquet wad hadin ka jingshahrem do ha ka club Inter Miami ha ka US Open Cup semifinal hadin bo Messi ukongu ya ka bo wo. Wad hadin ba club Cincinnati kala sharem no hakmat ka club Lionel Messi ka Inter Miami ha ka US Open Cup semifinal leng ba ka tai vikar handrai na kaleng forward jong ka club Cincinnati Brandon Basquet ulapon poi ke jingkmen hadin bo Messi ulokongu ya ka bo ulo pat kanek laje hadin balawai ke cingelekai hapadeng ka club Cincinnati Persha ya ka Inter Miami ha ka US Open Cup semifinal ha ka ba Brandon Basquet ubadai forward jong ka club Cincinnati ula pasanya ka jersey jong ha Lionel Messi kumta na kaleng Lionel Messi ulokongu ya ka bo wong baru lasanya ka jersey jong ni forward jong ka club Cincinnati bat hadin kane uni forward jong ka club Cincinnati Brandon Basquet ulapon pau ka jingkmen wat hadin ba ka club jong kala sharem no hakmat ka club Lionel Messi ka Inter Miami ha ka US Open Cup semifinal bat hadin kane ulapon pau berulong kanong Kmen wala ka club jong kala sharem hakmat club Lionel Messi ka Inter Miami ha ka US Open Cup semifinal hindro Kmen pat ya ka bangalayo na Lionel Messi.